dadi orang bujangan arsa tak nyaman bila andik bini andik tanggungan mak terus engkok lencelen nak ayo entara kacoba mik pola nemu orang bini bayu paman bekna norok sengkok lan jalanan paman mak lan jalanan duh seneng gaju bunga na bahon lencun Arifin nikok bule lanceng sosako montak nemu pasangan paman keras mak arak corak beda orang bini paman sera tinaku bayu beknala benseng kok paman entara dumak kenalan aku alhamdulillah nyarap sepkak nasi amal cumaiti mak ratin ring bini ruayaman angki cing paseneng abang Sunaidi alek ratin tika sapa nyamanane rumah ulet bekna sapa nyamanane kena lagi kok apa ya sangkok saanya male seanyama Arifin se paling gendeng cak nanti ping bini cak nak apa Suryanti Sunaidi nyaman reng abine dua ekor Kampung mak beda dua badan apa dek mas mak masih beda orang laki pak sapaan kampung orang laki pak sapaan keng dekik bila mare sapa saya ngeetina dek mas kok kun perak terawasan di kampung tak jeriana dek mas mon bekna sapa nyamanane Peten kaula Siti Naomi cak ambon lho Siti Naomi engki kak emas tinang kok anyama samaran paman pola nang kok pernah nangale kau ring jeria paman mon bekna sapa nyamanane dan kaulah Dewi Ningrum kak emas oh Dewi Ningrum kenal lagi lek Raden Arifin si genteng gegek parjuke jan dan kaulah tak atanya kak emas abeleh paman leres kadito tinaju mon Raden Arifin kok masih engak kenal paman bocok pon mulai lambok sareng ajunan kong langkong abah Holil araya satu araya dua mula pon kenal le mula kenal kanya manatika Siti Naomi bon nitin siapa mas sia genika samaran genika si tepak siapa Sulaiha oh Sulaiha oke pian tanya kak ule gelu seanya masula angki leras tin pola ari ring tuana Sulaiha ya man bon benih kini kan ring coba tin orang coba paman kini kak situngan nemben tak kenal juga hah kasih tungan lah
Bayi ya cana Sulaiha. Besitungan nah. Bek na bola tak bateng eding paman. Yo bendengi di Kok lah ngocak kok Dewi Ningrum paman. Dewi Ningrum. Bene nengrum Sulaiha. Bila tahu paman kanyamana Mayu tanya aki edimah neko romana ningrum Siap. Bene nengrum teh. Aria Sulaiha. Dumak ratin lek tikaratin gelek Maakabai pasangate Raden Arifin lek kula naksir dekatikan Mbak natani laki ya ningro Kok bujangan dah. Ongguan Kene kanina Abah Saman. Moncet tero kenal lagak mas pas tuli ngocak mata pate ka Arifin repan Cocok. Siap. Pokok nanti Jalan-jalan kandak kabule lek etorot lek pokok eman ben bulan Apa nambah? Kak Arifin ben bulan elajana abah sama Kaduna baju Abah Saman. nyaris kalah jana pokok cocok pacet paman mau nangale bini lain perak setro abinia pole ring lalaki jeria paman Ibu duduk dari Abah Arifin tina juru. Rangi rambut namun ilamar ben kok ndek iya ningro Udah siapa kana? pakun sendek Om. cek ndak dek mas keniko bila pon kenal nih mah beni dek mas ya mas Mon kampung ndek lek Men ndak elamar ampun Sulaiha Pada sih tak sepak Kita parahnya Pak mana Rodin. Siap. nyaman engko kak Empen ya macam. asli lah jujur engko ya kak Siapa? Sulaini Oh Sulaini Mangkana aja Abah Samar. Mon cendek lek Tika kabula Sulaini Bula ngaca ke Abah Holil Hajah Alhamdulillah. Sulihah Ada bone PC kan? Cijumadi Hajah Tomina Cimali Tuh, Pak Cino. Cisamsul sareng jugen musle Sujipto kabele paman pong bede cinor tinang kok alakia cinor paman Saya rati. Aban Nur mas Ujari Aban Nur si Puru Badar ya le Jailani nanti nang kok mentak kendak ya bari penaga cinor Dikaset tong elamara Sulaini siang buan mas Ongguan le Apur kale tuket ababusto Apa mitan tak ketinggalan Abah Sulaiti Nape boleh juga niko Abah Asep Pak Halimah Abah Samad yang pada ketele Bendula mak ika penungan Mayu paman Adikku Abah bener pun mereka beri PC. Seekocak piacung putrana abane itu putrana sewaktuan putrana sewaktuan
tarema Pak Halimah ngireng gambuk duh maataro paman teruan apa aju lencelenana apuren Abah Asip mon panas sengkok pajungi bila nangalereng bini anyar pacet tero kenalana ore sia arayu bila mare kenal etina aki abini wah Belum masih oh. ya apa asem ruah asari mona nyarereng lain paman sengkok laju etina along-along ben Abah Midon laju sengkok Abah Holil abah midon laju etina senangnya Abah Holil kok aja Sulaiha lebay kaburuan keras tinaju Bun pun tak usah le beremah tak usah tika apa rasa mon lamangka jet endek le sataretan tina ikabina kapi bampon cuy tina paman mayuk sen temi bona kajuan gelu tayu gini paman kakana apolong tuh empon-pon tika seteng le kangen-angen seratin Raden Arifin Pakun adil mak bijaksana jeriak paman laosok semak katang aneh paman cari muna Abah Midon pokok ndak tak nak umih hos tika seekabi mas kabin nala minta berapa udah mas baru kabin minta berapa minta asampan baholen beda orang bini lain baholen tak ngajak Abah Midon panyetong ngaik Abah Asip senang kata yuk Nyonya Rizka benih dua anak jana setongan pokok hati tak apen bijaksana berarti ndak mau nembak madu ya le boneka ongkon-ongkon apa tinaju asal kabulan Arifin niser eman tak kira beki apa sama kira burung pacet terolong polong akan asik wah Abah Asip Abah Holil lompo long Abah Midon arwah beda orang guru dateng umroh paman kok minta oleh-oleh nah kayu paman seret tuh beda saya anceng paman ruah abodo paman Sera sih dateng umroh ring buru dateng dari umroh yuk Sri Mama Nayanti Kak Nade Ayana Yanti siap bila Yanti tanto sakroni bagus sakroni
katin aku. seneng ilayu asri tantoka ade tilayanti tantosa roni wak surya mamanana beb yusno oleh elang mon tak moleh ku aduk tantona elang abah oleh monreng amadu padu napa akar paman soro jekor akor maki nyar Raden Ripin Nyonya Rizka laban suamena sudah dicoba bila pon cucu karek kumpul Pak Halimah pokok nakal makangana samar barito Gus KM Semimuna pokok nakal basunaidi Abah Asep angana samar takok anisran kasih anyar kok paman Boy Kitinago bila apangan tantinaju apangan tan sataretan mak pas bisa panjenengan akamantan sareng taretan tak pokok nabi jaksana paman etem pembuan orang lain paman cak nasi abari pinti najak gajak cukup abah asif abah metun kaula tinaju aneng budiana tak kira kaula aku ganggu abah sama tak napa Halimah tak kira agang gak pat cek bisa KM Sarimuna cak nasi abang oleh seneng tabek tante tinaju satare tanan tinaju panjenengan akaman tanah pas nang ke wade seserat tinaju hiburan putra kamili tak tinggi ajun susilo asana tiga putri maseki nikah namanya ambah oleh tak aku mampu areko satare tanah Masa pada Umi Sri Nyonya Rizka Nare maju polo Sing mardiana Tanto durana Tos mama
baraton kirim salam le ndak KM sang ingon wa bedem Mbak Rizka ape lawan alakinya judu pas akabina naga kiludruk naga kisote kaning ki maripin tenang bodo Pak Asep penanggung jawab Bapak Abah Haji Holil apa ngantana pole cak na Basep siap